duga setnja kroz zimski dan u Apatinu. Jutro u Apatinu je počelo polako, tiše nego obično. Bila je subota, a subotom ljudi ustaju kasnije i grad diše sporije. Iako je bilo hladno, u vazduhu se osjećao miris svežine koji obično dolazi posle laganog snega. Lina je otvorila prozor u svojoj maloj kući i pogledala napolje. Vidjela je tanak sloj snega na krovu komšijine garaže, a nekoliko ptica je sedelo na žici iznad ulice. Sve je izgledalo mirno, kao da dan želi da joj kaže da ne žuri. Odlučila je da napravi doručak, ali ne odmah. Najprije je uključila malu lampu na stolu i sela u svoju fotelju. Voli da provede prvih nekoliko minuta dana u tišini. Skuvala je čaj i otvorila prozor taman, toliko da malo hladnog vazduha uđe u sobu. Dok je sedela, slušala je zvuk šolje koja se lagano grebala o sto svaki put kada bi je pomerila. Ta rutina joj je bila važna. Mali trenuci koji daju ritam danu. Posle doručka odlučila je da izađe u dugu šetnju. Obukla je svoje najtoplije čizme, dugu jaknu, šal i kapu. Uzela je jednu malu torbu u koju je spakovala flašu vode, balzam za usne, rukavice i svesku u koju često zapisuje dnevne misli. Kada je izašla napolje, hladan vazduh joj je odmah dotakao lice. To je bio znak da zima tek počinje, ali ne ona teška i ledena, već ona mirna, meka i prijatna. Krenula je prema reci. Ulice su bile gotovo prazne. Samo se na prozorima nekoliko kuća video žuti odsjaj svetla. Na jednoj klupi sedela je starija žena sa torbom punom hleba i peciva. Lina joj je prišla i pozdravila je. Dobro jutro, dušo, odgovorila je žena. Hladno je danas, ali lepo za šetnju. Jeste baš prija, rekla je Lina i nastavila dalje. Kada je stigla do šetališta pored Dunava, zastala je na trenutak. Voda je bila tamnoplava i mirna, a povremeni talas je lagano udarao o obalu. Na horizontu se vidjelo slabo sunce koje se borilo da probije oblake. Lina je prošetala nekoliko minuta, a onda sela na jednu klupu da provetri misli. Nije razmišljala ni o čemu važnom, samo je posmatrala ptice koje su se spuštale na površinu vode i opet dizale u vazduh. Dunav je uvijek imao sposobnost da je umiri. Možda zbog zvuka vode, možda zato što reka nikada ne stoji, već teče dalje, bez obzira na sve. Lina je voljela da o tome razmišlja. Ako reka može da ide napred, onda može i čovjek. Ustala je i nastavila šetnju. Put ju je odveo kroz mali park, pun drveća bez lišća. Grančice su bile tanke i ponekad su se lagano tresle pod teretom snega. Na jednoj od klupa sedela su dva dečaka, igrajući se malim autićem. Kada su vidjeli Linu, veselo su joj mahali. Ćao, viknula su. Ćao, odgovorila je. U istom trenutku iz obližnje zgrade izašao je čovjek koji je nosio džak brašna. Dečacima je rekao da polako trče i da paze da ne padnu. Oni su samo kratko klimnuli i nastavili svoju igru. Lina je izašla iz parka i krenula prema pijaci. Subotom je pijaca obično puna ljudi, ali pošto je sneg tek počeo, prodavaca nije bilo mnogo. Nekoliko njih je stajalo pod malim šatorima, prodajući jabuke, krompir, med, čajeve, domaći sir i tople krofne. Jedan stariji čovjek je prodavao med i svakoj mušteriji je pričao kako su njegove pčele najsrećnije u celom kraju. Probajte, gospođice, med je svež kao jutarnji vazduh, rekao je Lini uz osmeh. Lina je probala i kupila malu teglu. Nesumnjivo je bio ukusan, blag i savršen za zimske dane. Šetajući dalje,
Primetila je da se vrijeme malo pogoršalo. Vetar je postao jači i pahulje su padale brže. Zato je skrenula prema malom kafiću na uglu pijace. Kafić se zvao Plavi Dunav i bio je poznat po toplom čaju i mirisnim kolačima. Unutra je bilo toplo, a svetlo blago. Na radiju je tiho svirala neka stara pesma. Lina je sela za sto blizu prozora i naručila čaj sa limunom. Dok je čekala, posmatrala je ljude koji su prolazili na polju. Svako je žurio svojim putem, zakopčan do brade, sa kapama duboko preko ušiju. U jednom trenutku u kafić je ušla Maja, njena komšinica, potpuno iznenađena što je vidi. Lina, i ti si ovdje? Da, bežim malo od vetra. Maja je sela za njen sto. Pričale su o jednostavnim stvarima, o vremenu, o stanju na pijaci, o tome kako je sneg legao baš tiho i nežno ove godine. Posle 15 minuta Maja je morala da ide jer je žurila kući sa kesama punim povrća. Lina je ostala još malo da završi čaj, a onda je odlučila da krene dalje. Kada je izašla iz kafića, sneg je već bio jači. Krovovi su bili beli, kola na ulici su usporeno prolazila, a ljudi su hodali oprezno. Lina je krenula prema drugom delu grada, gdje se nalazila mala knjižara koju je volela. Putem je primećivala miris dima iz dimnjaka, zvuk koraka po snegu i tiho šuštanje vetra koji je nosio pahulje. Knjižara je bila mala, ali puna knjiga. Na vratima je zvonilo malo zvonce kada je ušla. Prodavac, mladić sa naočarima, ljubazno ju je pozdravio. Lina je obožavala da uđe ovdje makar samo da pogleda korice knjiga i osjeti miris papira.